Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Itariki 3 Mutinyo kianda omwaka w'ekirubere n'emirongo 24 na mange abirakane kigwa imena isiko yorogongo rwagusi asomore bwense Dr. William Ruto agendrete netaro yaye asenseria ya China ense moya borokia nigo babere bakomochia obuteneneli bwekyombekeliya ya kupet anemono asoko batiga isiko chinga kibere tege chambokelio gyogotenenia omugiro nigo yaragere chinsa ikomi chabono marogoba ikaranso ikembe manya bunabera gwatika bwaketiza shamambi wekira bono mugaso eterane nkoro kwa Job Maangi na kwenda kinga chibichechi boigo na Mario kyabera wekira asenchera yobo ikira nunere Sara Mumanyi Lydia Mose nero kwenda kiyanko ya nyorore wetera asenchera yomonwa wemanyererio kuranande asigeka getali ege tambe. Na bakwenda utubuate utera senchera mtandao o Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News na bwetera mtandao ito www.ndizitv.net ama je niko tukwachaka kuruwase county ya Kisii asoboteneneli webyombe bikwegerera abakoli emeremo ase sector yobochenu ase county ya Kisii keria ya KMPD uge kwegerera abanyagitari na boigo kelige kwegerera aba clinical officers babeire bakorwali ukolie chiwiki berego chia ase serikali ye county ya Kisii goikerania amaganio abo egatia bonk nalinga nogo kini wa kwebirogo na boigo ogwakano bwechibesa ase chinga kichibwendrete elinde kwene kinga ngochi goikerani bare obokoleri ase serikali ye county area ya Kisii anemono ase baerera amakongu babeire bago etera nagosaba serikali ye county ya Kisii mono egetago kyobo chenu koira egechambokero kya bwango tegote barere tuomirana as the union KMPDU ya doctors ya clinical officers ndobwate KHPS asogokwanira amangana atochandegete Kisii county government etwacholte serikali ye etokonye noko yechora twacholte ngelinga talingeto echibesa koboko tutali na chirocho lakini e promote abantu baito erike na abantu bagenda school neme sara yakanu mapema oikira boniga ebintu ebito chandegete muna bono abantu mbana ko ba promoted the last government yare ngoro yatemete ku promote abantu kabaikiri paka 2019 so esengenjo ye campaign we expected the government ye bonigero nge support ye abanyagitari asoko ba promote kende dika abanyagitari nase zibakete nase abantu konyora banyo maine ne clinical officer bachi ne clinical officer woze bachi ne doctor abantu abusote chiabeire wangire ko to meshara yitu musharo ito June nje mwangire iro musharo ne for 1 year 2021 yonsi hiyo vitisho yote hakuna shida lakini tutafanya strike ya nyamutapenda hakuna kuongea nto gwanchana na kindi yonsi paka abantu baito babere promoted ama yoka tokire nyagitari omwananchi anyole service tale mocha mutinyo gatatu tuwa sign TMOU egenta kama tuwa sign TMOU ki promotion egento gia kabere omusharo ku delay egento kia gatatu egento ketunga statutory deductions obogoliti loan eta keire wakano yanachwa iri wakanwa egento gia kana medical insurance una tole igabanya gitari bari tokurwali tokurwe service yabere gasien komusana yabeire gasien komunga turi konyora abanyagitari abanyine bako
Toguska posioni go obomo bwaba bumatara kurwa ase county ya Kisii baba bagocha amona gochakia sako bale nekerenga gyogosira anemono balia baganitie amakabesa kwegendereria ase amagima abo nigo baba gotwara egeikaro anemono ase baba kumanyia ababwatani ao anemono kurwa ase chinsemo ekyo igoro yobuya bwesako eyo ase babatebanga nige chambo kerabe kubakonya anemono ase okoreta abomo nabo igo kwene kingango kinya bale abonchelia bekerengo yanse itukolia lero etukoro kesake no mwana bwe CPO twoiboiro omwana bwe CPO korokwe sako tomorrow nkoigora tore omwana bwe CPO korokwe welfare abana bababere obo mubuwa mataratu watebetenga abana babere mpakira abantu bachamu mono nga the SMEs, small and medium enterprises abangira bakoni chikwene chinyanya nyamataro ibintu bunebyo kiloni nkenke tunyare ko wakonya bachinwe so gwikonya nande togateba iga ntobwenete ko koranga abana baitunga kibago some community ekiatu aligere tukanyora community yeito kisemi nkireinse bantu emba igwete seminero lakini mbabwende ko supported from the political divide nderi banyare basoma byanja gokonye community yeito monoke ngima tugateba amagendero in general abororo n'abantu bayigora amaisonga kubwate kananari nke somete no bwente kuigora amaiso bwato yo mino no mino nera kubwate nderi community yakoreki ekine kera tutaraja kandero tukurwa nabatwige nitenga abantu baite karwa irironi anye expenditure in the office will be in charge ndonko in college abantu naki inchumi into mwensi toso ase gurubu yeiga ekiagera nabakonya tugwisege mugosegetana oyo maso yonde ekera abantu baramo bigo bakogenda amo na inde tunyara ko tukonya kironi echo erito chenje obuguma bwito muna bomatara unatamenyete gaiga bali balense abaru baje iguru eliegero ndetacha ko konya koligererio ndo nyakomera amate nyanga naye ngwachagete tigatochamo tugwaterane tokolegasi tobasaba mu bomatara na inde tonya ko semani na mange turasome na nga toko in college togo tukabose bikase county ya Nyamira ni gomo Jumbo West Mugrango Steven Mugaka abere gakurwa ire yo chikwena kingango kiniare ekerengo kiechisemi ase bunge yokago kwana chingaki abagago sioria ebirasi bibere ase skuru ya Mangongo egotoka ase warda area ya Nyamaya ebunge ya West Mugrango nigo abagakobolia bose kurwa ogosaba kwaye uchia ase serikali inseye wizara eria etinete amangana alengete chipara nobwaga chikwene kinga nkumulekera bale amagenderero alengete chipara ekyo asaba komochia egati yabarai abo babeire bakoba ebitango ebinene asense mwechi bunge konyora amagenderero imeye county ya Nyamira. Na ndio mimi na support kila shule yangu ya West Mugrango ili hawa watoto wetu wapate elimu bora zaidi, wakuwe shujaa kwa career zao na profession zao. Juzi constituency ya Borabu ilikuwa inafungua barabara ya lami more than 60 kilometers. Constituency ya Kitutu Masaba ambao ni neighbor walikuwa wanafunguliwa barabara sijui kilomita 30 na ngapi. Constituency ya West Mugrango, constituency ya West Mugrango haina barabara ya lami ambayo inaendelea, na hata hii barabara ya kutoka Nyamaya kwenda Ubwari ambayo ilikuwa imewekwa budget, contractor wanastahili kuwa huko. Kuna watu wajeuri, mtukufu rais, kuna watu wajeuri katika Ministry of Roads ambao wanaendelea kuhujumu kujengwa na kumalizwa kwa hiyo barabara ya lami ya kutoka Nyamaya kwenda Ubwari iende kukutana na kule
lami ya Togoskabosio asingane gwechane niga enka ya mukuru ase county ya Nyamira ere asebirero maega yokumusiria omwamatoyo mo uyochete ase ense area Saudi Arabia kwerigeria kubwatekana naba mate benka eyo niga betega gwetera chinga kichinkongu asa magoko yomuntu betega kumulika emeremo asikulende gitambukero kyabo egyokuletera osikuli gichenchera ao chigusanga nomo agent kuligi chenchera choko muira ninkake tarabe begekobeka amatunda asebono babeire bagosaba serikali goswana na gati. Millicent akamweleza kuwa ako na familia nyumbani na angehitaji aekewe hiyo pesa kwa account atumie familia. Hapo ndipo mwajiri wake walikosana naye. Mwajiri wake tena akarudi kwa zile tabia zake za kwanza za sexually harass Gilbert, na pia akanipigia akanieleza kuwa ametoka nje lakini anangojea agent wake wa Saudi amchukue kutoka hapo kwa gate. Hiyo ndio mara ya mwisho nilisikia kutoka kwa Millicent. Jioni nilipojaribu kumpigia kwa sababu alikuwa ameniambia ataenda ofisi, Millicent alikuwa off. Nilipojaribu kufuatilia kwa agent wa Saudi hakunipa majibu. Ilipofika Jumatano ya hiyo wiki ndipo nilipopigiwa simu kutoka Saudi Arabia kuwa Millicent alianguka kutoka gorofa. Alipo nipigia simu na kuniambia Millicent ako brain dead. Ni mwezi wa pili tunangoja kutoka Millicent alipoaga. Tungeomba serikali tusaidie, tulete tu mwili wa Millicent aweze kuzikwa. Sasa ni wiki moja imepita. Akaniambia kila kitu malipo yashafanywa na kuna documents alikuwa anazitumia receipts za kulipa. Sasa nilipomwambia basi kama vitu kama death certificates ututumanie tuzipate tuziangalia. Akatuambia zile zitakuja na mwili. Sasa lakini kwa wiki hii moja naona kama amekuwa mtu ambaye amekuwa si vizuri. Nikipigia simu ashiki ya rais na si mtu ambaye anaelezea mambo yake akiwa taratibu vile alikuwa akituelezea. Mwisho akaniambia ati hata yeye yako Kenya kama mimi. Sasa tena yeye anangoja kama mimi. Sasa nikashindwa kweli uhalali wa hii agent ni upi sasa. Tumekaa karibu mwezi moja na wiki moja hivi. Tunasikia atakuja. Watu tunakaa hapa, hata tumeweka hema hapa. Togoskabosio nigo ensemo yoboteneneli wekiombe kyaboro kyagi usekelie kwegera aboro kyagia kupeta babeire bagwesoki bene na komochia oboteneneli obonene wekiombe kyo inse yomuliki akelomi sorry anemono ase ogotenenia omogiro mamincha nokugania kwabo nigo bakomochia misiori anemono ase ogotaira busikobwati bitambukiro bwendrate ase ogotenenia ya omogiro oyo wa aborokia. Bila nimekufahamisha haikuwa na shida hao kutujulisha kwamba tumeambiwa na mwajiri wetu hivi ndio ataweza kufanya. Kuhusu jambo hili watafanya hivi. Kuhusu jambo hili watafanya hivi. Sasa watueleza sisi kama National Governing Council member, nyinyi mnaonaje? Mwalimu sio electrical switch ambayo unaweka on na off bila akili mzuri anajaribu kufanya. Uweze kuwaita kwa barabara uwatembeza siku mzima alafu jioni unawaambia hiyo kitu mlikuwa mnatembea nayo imeisha. What kind of nonsense is that? What does the national office take us for? We have not called off the strike. Our strike is on. Give us the minute that shows that we have called off the strike. We cannot be told that after calling off the strike we're going to meet and ratify. Which one comes first? It is the National Governing Council meeting, and also after ratifying then the strike is being called off. The parents, I know it has been a hard time for you, the parents across the country, but it has happened this way. But our struggle continues. We can't promise you what next because Boskabosioni gumuregwense Dr. William Ruto andrateni taro yae ase ense ya China ase abaga kumirana na babuatani au na batinilibe serikali area ya China sababa kwanera chinchera usichinse chibere chirabe chiko buatirana ase goikirania emeroberio ya magendro azumuregwense Dr. William Ruto abaga kurwa ogosaba gocha senseria ya China kogenda gusira ense ya Kenya na otebanga barueteli bagalia bene ase abantu kobeka enibo. Good morning. Good morning, Your Excellency.
Welcome. Thank you very much. 非常感谢。 Thank you. 非常感谢您。Summit. China and Kenya have always been the leaders. Together, we have put in place a number of flagship connectivity projects, giving a strong boost to economic and social development in the region and bringing benefits to our two peoples. That brings China and Africa together. It is also an important opportunity for Kenya-China Comprehensive Partnership Agreement, a strategic partnership that is based on a people-to-people. And I want to thank you for the conclusion of the program on Kenya's rural roads, the intelligence transport system that has now been concluded, and the progress that has been made on our technical vocational equipment program, Boster Dam. Mwanchumurelia ondizi TV roboti rukurua sensi ya chena utochuikira omwelio wa manganama ya chinsa ikomi chabono marogoba litarane nkoro kwa Job Maangi meba kwene kinga chibi chechivo igona malio gyabira wikira asenchira yobo ikera nunere Sara Momanyi wetera asenchira mwenwa wimanyerelio Lydia Mose oba koletera amangana ya asenchira yabene wikira chinga kichinde na baganeirie oburilia obya imyandizi TV na bwo obwansu Bumugusi.